niya po kakabsat. So luto na po yung ating linuto. Wow. So naimbag nga bigat yung aming kakabsat ken malim yung mitidtang kakabsat. So bali tata kakabsat is magluluto po tayo ng dinengdeng ngayon. So ang dinengdeng na yun po kakabsat is alokon. So hawak-hawak ko ngayon po kakabsat kasi ito po yung lulutuin ko pang malim may kakabsat. Then papabori ka mitidan men nga ada kamutit ng po kakabsat baring pakaluluningan na. Yes. So abang-abang lang guys. So ito yung naagluluto at kakabsat kasi awan tigasol. So nga burburik so pakaluluningan na pa lang ti kuha na po kakabsat. So habang nga burburik mi dati yung paborik ko nga ada kamutit ng kakabsat. Ay kit mapantay mit isagana dati alukunin kakabsat nga mapambugwan. Yes na yes po kakabsat tatatay lang man makaraman ta alukunay. So tatakam lang gami agsidat alukon kakabsat. Tamadimi kahit makiapa. Yes na yes po kakabsat amuyo gami. Eto iti may nga sidain nga pag-aapaan da kakabsat. Pag-aagawan. Ay jak pay kidamon kakabsat nagpipin na tay da pay kiday. Charot. Kaya naba nga nabugwan tayo mit dating alukunin kakabsat adami tinakita nga duwa nga tilapia. Ay charot ta tilapia tabos lo. So bali dito ti sagpaw tay tatakakabsat. Ay kitap no min mi masasagpawan tay mit tikastoy. Kinabang may kanalo ning mit dito nga kamutit rin po kakabsat. Ay kit dirdiri mit dagita kamutit ng kakabsat. Tapno rumwar aming nga nanam na kakabsat. Nagimasay. Kinabang may anal pas nga durdur mong kakabsat ikami ti buggoong nan. Depende mit ipanyo kakabsat patis no buggoong. Pero susarin mi gaming kakabsat ay ti buggoong nga patay. Kinabang may nga burburik maning kakabsat. Ay kit ipisok tay mit dadi na buggon nga alukuning kakabsat. Kinsagaim tatakakabsat. Maanyo may nga liplipatan nga i-like and i-follow dati page ko kakabsat ha. Agyam-yaman naklata kakabsat ha dadta kay lata nga sumusuporta. Ken by the way po kakabsat ikantay mi ti seasoning nan po kakabsat so nga dati ti gamit yung Ajinomoto or Bitsign. Tapos kakabsat hangkay mi nga gumamgamit dagita sabsabali nga seasoning idda. Bakay kanyon to laki diti sinigang mix idda kakabsat di pay umalsay. Charot. Ken abang nga nay pamumit dadi usto nga ramanan po kakabsat. Ay kiti para ba mo lang mit dagita perinito nga ikandidta no an nga mga ikandidta kakabsat. So abang nga maluluton po kakabsat tapo nagimasin juice ko. Burburik dito tiyangkaon. So bali ito na po yung finished product niya po kakabsat. So luto na po yung ating linuto. Wow. Alokon.